Ke a le dumedisa babui mo lapeng ya boelang a le dumedisa ke Thabo Mafika mme ke rata go tshokere letsatsing la kajeno re tlo bua ka tsa thuto. Re bone ka mo Freistata e ba otlileng ka teng dithutong a sale e le number 1 ho tloga ka ke lemo sa botshelela e le number 1 mme ke rata hore kajeno re tlo bua haholo ka hore na bana ba pasitseng hona le bana ba bangata ba pasitseng selemong sena mme o tlo bona hore lenane la di-university tse teng ka Afrika Borwa ha le ba anele kapa le ba kopi mme ke tlotla ke beya di-statistics tse bontshang hore university ka nngwe ka rona ya Afrika Borwa e na le dikgeo tse kae tsa bana mme bana ba entseng kopo ya ho kena sebakeng seo ke ba bakae mme ba bang ba ho bonahala hore o ke wa fumana bana kaofela mme ke tlo rata hore wena mui mo lapeng o commente mo comment section o like o bile o subscribe le Mahaladitwe Broadcasting o bo bua hore na wena o nahana hore ho etsuwe jwang Afrika Borwa e etse jwang hobane di-university di baka di nyane ho latela hore na bana ba pasitseng ba bakae kare le dikopo di kae mme tlo re e hlenne re teng re shebe hore na dipalopalo di reng ha re mono mui wa ka. Jwale he mui wena mo lapeng rata le hona latela Mahaladitwe Broadcasting mme o subscribe le hona mme o bua comment ka fatshe ka mona hore wena o lakatsa hore baithuti kapa barutwana ba etse jwang ka boemo bona Afrika Borwa e etse jwang mme taba e kgolo ke hore